ข้อตอดSo hello guys, welcome to my new vlog lasin on bang ke. Dak no thing pilong selo direct ke sing baklang pida ting lasin on bang ke. No thing pilong selo bang ke thom ke bang ni punu la pen rong par phang theng ma da ko office dula non bang ke no thing pilong selo ni thing si non ang baklang mon bu ki lo dam bu yel si lang no de de So now we are entering the room, unboxing the gate. See guys, see peace after reaching here. Non bang direct arlo sa tolo, Nothengpi arlo, yo, langha arlo bang ani. Dom peace pick dak arlo, mungkin lihat dia. Di rumah bola, rumah. Nak pun barang sih ada. Saya ingin nang pun nang tayo. Lango yo, peace. Si non lang ang tunod din dito. Amen bang chini delo ya sebenarnya. Baklang pon tu kode. Abang hor gedang. Oh. Baklang alo non ge ni attack ke jui dai bu attack ko pipi dong dore lan bang chidis la me non bang attack se galu ase attack pen ma cinematic shot ke lang me bola sin nang lang thade de ke hong kitจะตัวละสิแม่ว่าอยู่มันเอาหงเลยส้มหลงเลยเอาหงเลยดำไปเลย
non bang no den idam lo si idam lo punu bang ini ke punu bang senang pajai ko la si yo lang mio dia medi arlo ya coklat di pispik ya ya si kafe senang lang pindah den ada iya lah no theng pilongan vel monong paklang ko di mana iko paklang neng paklang na pini ke bon to ne punu bang kilo la pini bang ke iko paklang lile la si papulangan pa mo ko ani video ki dingi chini la si langan pa mo de de si pini video vela an velo mo next video le chitong tang den te ho kado vida